Maloko a le 700 COSATU mono Johannesburg a na kokoane kwa Mary Fitzgerald Square kwa Newtown e le fa ba ne ba gwantela ko kantorong ya Tonakgolo go isa dingongorego tsa bone. COSATU e re go kgaolwa ga tekanyetsokabo ya puso go akaretsa le ya CCMA ka diranta di le dimilione di le 100 monongwaga go tlile go ama naga bobe. E re tshepa fa tona ya matlotlo Enoch Godongwana yo e le moeteledipele wa maloba wa mokgatlho wa badiri a tla tsaya tsia ntlha ya go gogela morago kgato e tserweng fa a tla bo a bega ka lenaane la tekanyetsokabo le melawana ya yona kwa parlamenteng mo gareng ga kgwedi e. There's a room for engagement and we hope he would understand what the labor movement is really saying. Go tloga foo ba ne ba leba kwa dikantorong tsa lekgotla la diminerale tsa Aforika Borwa go ya go ngongorega ka dipeeletso tse di kwa tlase le go tlholwa ga ditiro ga ditheo tse e seng tsa puso. Ka kwa porofenseng ya Mpumalanga maloko a COSATU a ralletse pula e neng e tsorotla fa ba ne ba gwantela kwa dikantorong tsa puso ya porofense kwa Mbombela. Ba ne ba ikuela go puso go lepalepana le bonweenwee le tiriso e botlhaswa ya matlole. Ba bontshitse gape le kemonokeng mo mokgatlhong o busang go lebilwe ditlhopho tsa puso selegae tse di latelang. We cannot disown the ANC because as COSATU we believe that there is no government without the ANC. Khabagare kwa Northern Cape, maloko a mokgatlho wa COSATU a gwantetse go dikantorong tsa Tonakgolo Zamani Solo. Kwa teng ba ne ba lela ka bonweenwee jo bo kwa godimo kwa porofenseng le go batla gore Tonakgolo a tseye dikgato. Corruption itself and whatever fraud took away monies that were meant to deliver services to the communities here, and maybe to create a lot of jobs. You see the unemployment rate is ravaging, around 50%. COSATU e re itumeletse kemonokeng ya megwanto le fa ine e kopilwe maloko a yona gore a seke a tla ka makatla a namane go ya ka melawana ya COVID-19 e e nang le palo e lekanyeditsweng go dikete di le 2 kwa ntle go bontsha fa molaetsa o ile wa utlwagala sentle.